Ubu just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku makuru agezweho ku ntambara iri kubera muri Ukraine. EU iremeza ko Uburusiya nibugaba igitero cya kirimbuzi kuri Ukraine ingabo zabwo zizarimburwa byihuse. Umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe politike y'ububanyi n'amahanga Joseph Borrell yavuze ko igitero cya kirimbuzi cy'Uburusiya kuri Ukraine cyatera igisubizo gikomeye kivuye mu burengerazuba ku buryo ingabo z'Uburusiya zarimburwa vuba na bwangu. Amagambo y'umugabo abaye nk'asubiza amagambo y'umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin nyuma yo gushyira umukono ku cyemezo cyo kongera ingabo z'Uburusiya ku ya 23 Nzeri. Putin yihanangirije NATO ko igihugu cye gifite uburyo butandukanye bwo kurimbura mu rwego rwo kurengera ubusugire bwacyo. Icyo gihe Putin yagize ati ntabwo ari ugukina. Kuri uyu wa kane nk'uko iyi nkuru dukesha Elo News ivuga, Borrell yasubije mu magambo ataziguye iterabwoba ry'umuyobozi w'Uburusiya Vladimir Putin. Yagize ati hano hari iterabwoba rya kirimbuzi kandi Putin avuga ko adakina, nibyo ntashobora gukina. Ni ngombwa akumvikana ko abaturage bashyigikiye Ukraine n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibihugu bigize uyu muryango ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika NATO nabyo bidakina. Ati kandi igitero cya kirimbuzi icyo ari cyo cyose kuri Ukraine kizatanga igisubizo. Ntabwo ari igisubizo cya kirimbuzi, ahubwo ni igisubizo gikomeye kivuye ku ruhande rwa gisirikare ku buryo ingabo z'Uburusiya zizarimburwa kandi Putin ntagomba gukina.